Более того, я приехал сюда и увидел здесь много знакомых лиц, с которыми я уже несколько лет дружу. Ja kun tulin tänne, niin tapasin monta tuttua kasvua, joiden kanssa me olemme olleet ystäviä jo monta vuotta. Дело в том, что мое знакомство с карельским перешейком началось в возрасте 3 лет, и началось оно в волости Рауту. Ja tutustuin Karjalan kannakseen, kun olin 3-vuotias. Ja ensimmäinen paikka, jossa kävin siellä, oli Rautu. Тогда она называлась Полкиала, потом ее переименовали в Замостье. Silloin se oli Palkialla ja sen jälkeen se sai nimekseen Zamostia. Теперь это волость Митсипирти. Вот начальник этой волости сидит здесь, пожалуйста. Nyt se on Metsäpirtti ja siinä on puheenjohtaja. Мне часто задают вопрос, как я начал заниматься вообще историей, ну, кто считает Финляндии, там, кто Карелии, кто Карельского перешейка. А это история просто наших с вами взаимоотношений на протяжении длительного очень периода. Ja minulta kysytään usein, minkä takia ryhdyin tutkimaan tavallaan Suomen historiaa, Karjalan kannaksen historiaa, mutta tosiasiassa se on niin kuin meidän välisten suhteiden historia. Когда слева от тебя Финский залив, прямо Карельский перешеек, а справа Финский фундамент, рано или поздно возникнет вопрос, откуда эти названия. Ja kun vasemmalla on Suomenlahti, oikealla on Karjalan kannas ja vieressä on suomalainen kivijalka, niin rupeaa todellakin miettimään, mistä nämä kaikki nimet on tulleet. Когда я в возрасте лет 10 приносил с горы Мяки-Инмяки крыжовник, смородину, яблони, орешник. 10-vuotiaana toin Mäkienmäeltä karpaloita, omenoita, erilaisia mikä se on? Mäkkimäeltä. Kaikenlaisia omenoita ja hedelmiä, niin То тогда уже знали, что это с финских хуторов. ja silloin jo tiedettiin, että nämä on suomalaisia, entisiä suomalaisia puutarhoja. И по мере взросления у меня все больше получалось, возникало вопросов о том, как же вот на одной и той же территории и финны проживали, и карелы проживали, русские. И вот ответы только получаю сейчас. Ja silloin sitä mukaan, kun sain enemmän tietää, yhä enemmän ja enemmän tietoja, niin rupesi kiinnostamaan jo lapsena, että millä tavalla kävi niin, että samalla alueella asui karjalaisia, suomalaisia, venäläisiä ja nyt vasta näitä vastauksia alkaa löytyä. Были времена, когда некоторые страницы нашей собственной истории не приветствовались, когда начинали про них много интересоваться и спрашивать, особенно то, что было до революции. Ja olihan aikoja Neuvostoliitossa, ettei kukaan oikeastaan halunnut eikä antanut kaivella tapahtumia, mitä oli niillä mailla ennen vallankumousta. Тем более узнать что-то про Финляндию, когда она находилась в составе Российской империи, это было практически невозможно. Eikä oikeastaan Suomen suurruhtinaskunnasta, autonomisesta Suomesta, saanut helpollakaan tietoja. Но все меняется. Mutta kaikki muuttuu. Изменилась страна, изменились люди, изменилось отношение Ja к тем valtio on странам, которые muuttunut, недавно были еще. ihmiset ovat muuttuneet, eri tavalla suhtaudutaan nyt historiaan, sen takia nyt on kaikki mahdollista. И когда уже появилась возможность посмотреть или прочитать вот те книги у Секирка, которые есть в библиотеке в поселке, Ja kun sain mahdollisuuden lukea, ja nyt on kirjastossa kirjoja, jotka kertovat uudesta kirkosta, когда там видишь знакомые места, но лет за 50, за 70, ja siellä до того, как tapaa ты там появился, tuttuja paikkoja, mutta 70 tai 50 vuotta sitten, тогда появилось огромное желание все-таки выяснить те
темные пятна в истории, которые мне были недоступны и неизвестны. Silloin rupesinkin etsimään kaikkia tietoja niistä tuntemattomista asioista, jotka olivat silloin siihen aikaan vielä suljettuja. Niitä ei saanut vielä helpolla mistään. Больше половины своей жизни я строил корабли. Ja itse asiassa olen suunnitellut sotalaivoja tai laivoja yli puolet elämästäni. Я строил коммунизм, мне было не до финской истории. Ja minä rakensin kommunismia, minua kiinnosti kaikki muu paitsi Suomen historia. Потом коммунизм мы перестали строить капитализм, и у меня появилось много свободного времени. Ja sen jälkeen vähän myöhemmin ne lakattiin rakentamasta kommunismia, vaan ruvettiin rakentamaan kapitalismia, ja minulle siunaantui paljon vapaata aikaa. Вот тогда у меня появилась возможность и что-то посмотреть, почитать, архивные какие-то вещи, которые засекречены раньше были. И у меня появилась возможность куда-то ездить, потому что я был невыездным практически всю свою сознательную. Oikeastaan silloin vasta sain mahdollisuuden tutkia arkistossa materiaaleja, jotka avautuivat silloin. Ja sain mahdollisuuden myös matkustella, koska venäläisellä oli sellainen leima, että ei ulkomaille menevät. Ei saanut mennä ulkomaille, kun hän oli salaisten tietojen kanssa tekemisissä. Ну, в течение даже вот этого года я 4-й раз в Хельсинки. Ja hän on tänä vuonna jo 4. kertaa täällä Helsingissä. Вот свидетель сидит у меня вот там в уголочке. Там. Tuolla on todistaja. Ну, я понимаю, что это интересно.